inutsikao yo maksusu amale namna usijwao edunia pia ibaki harma o wale unu wendo nizo eno sikunga psivo javanya tsayo haina usiku hunu Mwenyezi Mungu ngusiso wale hambabi iyo miongoni mwa shukrani za bahati ikao de rais woi Mwenyezi Mungu amnikazo engwe amanzo wa Komoro wakemaki waishilie wadunge izo ikao ndo zifanyishe hao watikiriwa shangaziwa watikiriwa hadalo haina mwahauza mbandubangu wangalizi watukufu wa shabakati ya internet ya rejei harma mpango mahsusu na utsahaze samaha holigo de namna ye connexion ya wahi ya kahanza irilate rejei harma mpango wa hatu ranzi ndahunu beti salam malamika o rilani jita holigo de hawa ya siasa ivu maowe makati ya misoyanu husule suala la hetari mengo milina ngadaru ya humwezi wamekabili kao ye hawa yani sovuma ranzida harmali siwa lanzuani husu enamna washinda nao na rais Azali Asumani waisa wafungai mapake wajawajita haruma yedi siwa la maore na wala wao harmali siwa la maore njia harmali siwa lanzuani na wakati unulimunduka ya jimla ya hema siwa walokilime na Azali wahisa wadubu maksusu dele tengwe kuikao dola nguha ranzida harma ulaya Faransa ikao omfumo ralanu huja wahisa wanisunjia beshoka yatiwe nji lakini ngarunao kabandu ya mabavu ya isaya jili wanemifa hayamimu ikao delio harma ya ulaya Faransa ikao wabiasa umkabaya ukara Azali Asumani kana ujwa hedelea umjumaita himungo mili na radar ya umesi wamekabili na lisupala dinu wasuli ranzida hunbeti salam harma mpango mahsusu uhusu rionane wazimanda sina emushawi ya dhaminishiwa mkonsi waho wa Komor numjiba hiyo waho wa Komor nemila ya huwa Komor bwana Suleiman Ahmada ililita joka ya ibavulahi na dedimani injirwa hawa nkoni ono namnaje emrenge hawa inu mwirenge namnaje husu enamna naeleza hawa ya siasa ivumao abaha harman insi hatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mananyasi nono ujumade haba lesu alikaondo wajanilo banu husuza habari za le 26 mimi sikanzana doka husuni mwasi ngasi harmoto ali namna lijoka usherehi lesu ala shasu ala laukanga wandu wanzao wa haja wajaware ngezi na hizo iho tsindi horidiyo wala karijajo kaiho hata ngwe amanzoro wa kamsi wa hara kamsu hisi ukabanunga wandu mshidano nao wanza wa mbindu wenye ngali sio kana ngasina wandu wa opozewe ezia shakariti wa hara hauka wa Komori ngwanzao mendeleo wa Komori ngwanzao yensia hao ike hamadezensi ngwe hizo zilichongesa kariti wa hara hauka hizo wa Komori wa rivoti hizo adiye programu raedesho wa Komori amdwani ngendeleo na wa Komori ngomakini wa Komori ngwadunga uzolifanyao zichongesa kariti wa hara wonono zisongeza kamsi hara hatabwasa ile bavula dimani lisa ani mapapa kwa siasa wakabonzi wandisonjia kula kawati baba kula siasa kula rahanani yewa anzona waliokana esherini uyo rifani harmali wa Vladimani likao sherihilo handani risheri harmali wa Vladimani kumatsoni hao hata wao wavumbu wao banaba hainu wakaya arangwedi deru wao ujawa wonse pia wakaha harmali wa Vladimani wakatalaka usherehi esherehi yao tikadona handukana wajua waroha watawa na wori kaulifanyia homjini hao ngwe yao tikadona handuka kariti wa hara walanga simakini yauka zenongozi ngazijogirando wala kariti namba dutu hata harmada suala lini ngwe le suala la hele 26 nuzise enamna li prepareo rishere ngam li prepareo namna je nganjujo kana wakati mahajujira kabisherei oti hamada ulma
hauka haunu ngasina izingiri kao shene harmwe dunia kamili na ndo wale wa covid yao sina mtu autekeleze namna zipangishi haondo wakati kao ilo suala la hedaula arahedaula kwa jajita mkainamna yani msherehi ya mahamili ya Rais Azali de hadi ya homa hawabili ranzi 2019 de namna de hadi yabo badala ya namna wanu ambao kayangwa jo ngwa jawa jo mbinduweni ngamhudumu usiku wa msherehi bomba yetu ngasi harmoto ali namna kutoka usherehi idunga neno wale kaundo ulio shala zima msherehi lazima wando sherehi ngwe kalituona umva wa sasa na hamade namna utingo kunsauntie wo kalituona umva wa kwangu ajwari binduwe umva hizo kalituziona hizo ndimo mwasi ngalionao namna kutoka usherehi sherehi inu hanamnekao wakomori ngwajujiliwa hanamna tena yoka owaidi karina udwa ugoboleza bonono kana ugoboleza shange la limo sherehi harmaza ngozi ngoza kutukanga bwandu wajao wajwari ndio wajafanya hizo kalituziona ye hata umharbati watsahautilwa harmali siwalanzwani hata nabaha kamsuna ukaya wowo ngwa avanceo ya uka haini namna yonti pia mrohe Hawaii ya vuma haruma ili siwalanzwani makati ralana uhuja ya sababisha hata umfuaba pali hata nabaha hata mtu aminka ngabo zifanishia kairi unsinja mfuaba pali uka yo dossier kao yonge bakio harmo wazifanya nezajiri zonti pia sheyo yoti dossier njojo akunjia harmwale swala leo ngwabo tikazana dokanzwani kabati mujuza wajiri nzwani ndio hamani na mnaida uyo nzwani wabaki harmole zo president fanyao ikao hamani na mna president ya votewa aonezokana owinji waheze project zae amulewa ngajoshi ni hapo harmole swala nzwani izwende zifanyishi hao ngwa nzwani kwati wajinga wabaki haudunga izo president azadi ya wambia harme kampanya ya zitanziani nono kanzwani wono bono utiji bakanzwani wone namna ze projects anjanzani zelelea ngwe kabati za nyumenizi dio kabati mujuza wala kabati zabadilia harmoizo kaulo presidazali amba mujo zifanya harme kampanya ya jazi tonziani ngwe izonde siwende wasio na mesela dashaye hawayo katione chonotoka ngelalimori ridungie alioni zo president fanyao alimsaidie ilia komori ilao harmazo kaangu zilio harmanamna ingwa jina upandwa hileba vula dimani upandwani wandwa hisi akango juono kaya bashon ngwabo kaya kutimhara sha umjio wa Yusuf Hamadi umjio wa Yusuf Hamadi Y no mjio wa Bakara Hamadi harma mjio wa Msangaju mjio wa Ezi wa Hidimani hazi za utunduzi zisazifanishia ya uka waja na wadungana na tenga jinji tengo hilo hata nabaha raha kalitsina list officiel ya hao lakini ngazoka ya hifadhi waisangwa una list hao almuhimu majina yangu maili kuzijuando kayanga uharma ile bavu la edimani upande wangu wonote tikazana ndio bonono kati amtodideje ka wanu wa kadimani harimo sherehi ya mwandu raka sherehi wandu watu wa roha harimo mji wa hao wenzao hiyo kwa nauni shangaza osipaleni vanunga harimo taha sherehi ndio derefanye mjini ho umuhaunu wo mtsaraju abo jokaje yonga mtsaho sijotaha yamjo kubaliwa insina kubaliwa shiyonga mtsaho hafasi ya ukana yonga mtoreo izo nga mtoreo kayo insina karana mto anikasusha gaza igirigika susha gaza bono ngojo kendele bafla hatu ngojo kana efief ya president Zadi rango mvoti wa hae hatarigera sidiredo dile bafla dimani iho kango lo yiko nono jusi
wandu wakaula wa habidi president zile dimani basi kabati mahala ya henda ya rengo hishma ya rengo wandu hamale dumsafari wa dimenoji zukaa bonono uziashi ngwao msimu hara amambo kwa tufahamaji watoka ujo hao yaje labda jaswali ya idi sha kana hambadongo ngamu hakikisho kakana hambadongo ani ngomhanio haungo dharau iye bavwe msu dharau shizo nazo muhambie ngamu boke bavwe namna ya kansi ne tarihi ya hao sulma president Zadi iyo de fiefu chamboka iho ndo hao bonono ngwabo mesela labda ritidramatizo mjohahe ba wakaujohao ngolelewa shatu amba kanga msaho sherehi ya sherehi lo hiho harmani babuladimani harmomji wa msakatu hamade namna razi sherehi mahajuzi harmomji ngo yabo bonono omjo wasfahamaji na bakaramaji wa wakabjamu hao wajaswali zaidi shapa na habaro ya kusule swalani abu ngolelewa na habaro za usule swalani kwa nulamba kwa doktrahi wananyao kwa subuti wale ngani ajira ngumula kangwa joja joja tenzeni izo kwa subuti kwa jare ngeni adiyo yo kawa jadi manyi waje wame ndongoza utra mihabati na yuko ana kwa jazamba kwa na uzamba harmazi ngoizo kinyume ngwajuro haweleza wa hamama ajuzi ikari kubadari rishere hiyo shapa na subuti ameni hapo kwa na subuti ameni mirongo kwa na subuti bono ngo wadafini mswa dafini ngambo realite kwa na usubuti wajedimani wajwambe mwedo abantu kwa chacha hao che waja wenji wala wamlahani kangwa chao waja ngwa chao ngamjo subuti njiruhusu none seukana ngonora ngo president Zadi yavotewa atajiri wa shulilelo ewe ngono kana utumaye ni harbatilo ulaya ya tiba ihone gaga ne haiba ne jonoja ngono rogo ndini harme masibo bono ngabo aminifu ngabo utwenyi ngabo haukangwa onao izifani hao izwaza president Zadi ya hamba izonde zijiriyo yafanyao hama ewe ngore nezokana njahonesa kori rizule halmensinu kamili bonono ronesa ze pare kaulo zafaniwa ronesa ila pitali ronesa zengo zonzi pia ronesa omwe hata juzi ronesa moteli zila za garmenti ensinu ngononga problem ya mwende tena kabati ngwabo wakumodi watoshihane nebeleo ikaundo president Zadi neni ya ikaundo ya renga ushulmo wakomori ya ukensinu gohonti ukana kabati zendo na hii hojuma zenje mazilio gohonti ukaya 100% za nunga za zendo pia nga zendo 100% jihanga ka 100% shatu amba ka president Zadi haringeni yadi ushulmo wakomori ya ukange lazima nsinu ikwengao ya lazima ike hamadezensi ya ukensinu ikoza nge lazima ibadili izonde zijiriyo wonao zanjanzi yani zendao mbabi hambabi hata wakomori uelewa hata kabati mambo ya mbao hiyo nezijiriyo ne gaga gaido harmenti ya Faransa ya kusunu suona hata mbano harmenti ngawe na tamaya ya ukakanima wakomori ngwa undani hujuma hizo Azadi afanya upia wakomori ngwa undasi hizo president Zadi afanyao kwa jaju kandasi nge eni ya diarenga katuyonesa rangu nzuwani rangu mmadi ujangazija ngone zifanyisha hobo bonono ngo yabo wavumbua ukango wajewa hizi mihalbati ya wate turublu harwensi izonrabo yanuma sasa ya mbebe mhozi kana wandu wala ulamambo bahi kwa na ufanya hata manogo yonga mwandi kwa emana wona kwa wakomoro hafili hana mtawajue sherihinge juka ukana mna jenge juka wanda swajo no wade munu iyo waliwaza nongozo kama wajua zirano ngozilo ulaya walo iho ne majirejon wambao iyo shahu kazina ujiri emba alama wone soka hunga zuje bono kabati angeke le 26 mai ibili mfanyeza hanyo sherehi ya hanyu ya hemhamili ya Azali kwa jashida wa mbingu wani ye message ndini ya saya wewe mtoka kuitekeleza mimi ngamjwambia ukarabu nono
chikadano hambiukana hudungu 2018 hudungu ka zilungo hizo wamba ngalijo fanjao ngalijo remajao ngalijo jao kabatiza ajili rija hata harmu wakati wade wanisa kwa jaona mbadionga shukuri yao wakawa shukuri ya President Zadi namna ya jere owade mbadionga wa shukuri yao harmaza roye shanga mjohe shelezi President Zadi afanya discours à la nation yaifanya ho Assemblée nationale haonesa izo ikao ndo ya azimia ya tenzi ya nesi haonesa ukana hale na ndani ya jonzo wanaokomori waje watanganyona hewa ni sentini hauka insini nchi ya mru mzima hazonesa hazamba kwa jajibu ila haonesa ukana lelu ngabajoka dhamana wa opposition ya tende opposition ya dote kelezezwe kaonde opposition waremao shabu hiyo hanjia za sharia kwa jajibu huona hata ile hata hamistie yema opposika wao kanza wa muwe wale ngemundu kiwata hawa mreme wado pia hawamistie hawafungua ili yaonese ukange tayari wanawakomodi watanganyihe watenzianizi habari za hinsi hao kwa jajibu sha sawa wenu sikumwa tunoka za dati ya uka ngela limo leloja ngaliwambe ukabatikazwa dati tena bonono ngaramba ukana batikazwa dati ya satene kale 26 libiri batikazwa dati la satene uka iyo kati wonchwanza nambe ukana ngabo hatwari ndi kabati hatwari shatikazwa nambe kwa wakomodi ngwaju wele ukawana wanangu watabu hao unumtsamu sinatika byanza kyo karma mitsamu ho na mashangazo sho wadunge namna hinsi ni lazima itenzi ani nao hata dunia uyo kwa tina haki tena ya utowadati la saya kwa tina haki iyonga mwadio kabonono kwa tina haki wote wajina madati ya saa tena wakati kao wakomori wale mewa na mafiti wakomori mwanzetia hao ipwengao uono kapenda zadi hazitanziani rangunzia uja hezel ngozo pia zansi kesa zitanziani wananyawa wabonje wananya ani community international wajibiwa namna ikaondo ya Tanzania ya zipangao naam upande wa ngono sio upande wa nzia upande wa development upande wa elimu la enti upande wa maisha chikazono nesikabono wakati lonuno ungasi ham ndo wakati enti ani mtwanza na ndo wakati la registrila sha ham an unufano oka ndo wakati enti ya hatu ya hamando wakati ya registrila hama sha registrila ngarjolo sijue sha wakati lonuno ezifanyisho harmenti ya hatu ndio hama ndo wakati la registrila nganzoelewa zengozo tipia lebundo zengo pia sazinjanzani harmenti ya hatu ngo yabo karina utuwa ukansi wanduwa dobuja we shangaza ngajo ujarimuwe ngajo jarifanyia ngajo fanyia hiyo kati hiyo araye rasonti pia katiho hata malitwale mbabo tikanga mandukana kama kinu mbao amjoni kafano weleo wakati lonunu ensia hatu wanduwa wao le 25 ze banki wamoti pia wakubaliana kange lazima ensia hatu rais wa daula hatanziani iliyasahilishwa Komori le 25 ondadoliwa dunia pia wakati lonunu wabaki we matajiri zilo na utajiri wanja hari maharara hari mazengoza za akiba za hao hunu hadi Mwenyezi Mungu halisahidisha rejei le 25 wali wao na ndiye namna wakomori wajokubali mtu hamanduo waliwo le 25 watotambu ya shahula watotambu ya mbano kuchoka yonti pia na zentezi loje ngizo harmatama wakubali mtu hamanduo ya jatoka ngutoro hauyambo karuheneza iyo nge makina kwa komori ngo bazima naye harmezi kaundo ya Tanzania fanya bono ingwe umva wa helo 26 baki harmwe namna unuzi se namna rihudumu amale namna wanuzi so zitwali wao ngazihudumu wao ngazitwali wao shisho ngoza hedaula wondo wajuju waenda kubindo wazifanyao namna hindi ndo wazifanyao izwe daula ngwajuzi reha ngwajuzo ni swa Komori
shansi na ujo jena nitekeleza katika warahe daula kwa jaonesa ikao yole conseil des ministres watu afikiana ngalifanywa da huvi dumaze ngo shano goza ukangwa anduwa jawa watu we president zadi harma ayo yoraha yokartiho yokartiho Ivanungu lilo bonono. Ngo yabo ngasi haruma otwadie namna byo kufanya zalongozino zivire namne kao owade rahauli yo harume masiwa utijo nea. Ngo yabo ngasi haruma twali owade e priorite presa za galonio do wade unu ubire wende zao hamade namna leo nao ngalishia zenzizo ntipia ngadungao shahunu komori Mwenyezi Mungu ngalimshukuru ya Mwenyezi Mungu namna kao ndo ulio katilono hamiso kalima la miso na uongoza wa Komoro kao do wa ridunga banu watoka ridunga harmaye habari zatu za Komoro harma mpango makususu unu ni hawa ya siasa ivumao harmaye tiatu mimi ngojo karadini kimdembabi harmaye suala hilo oui ni honesi uka kariti wahara hata umva wa siasa uvumbu wao ngasi haruma mva wa siasa wahe namna ekovidini jo kazavahani President Zali ya tenziani zihabari kao do ya kubadiana na wananya wahe dunia haruma konferensi ya pali iyo abandi yo President Zali ya ilo hitwani yanzo yajuanza itenziani Mwenyezi Mungu jojelia wale unu wale zao hamande namne kao ngarizombele yao ngarionao Mwenyezi Mungu kubalidoa shego de vision ibio na President Zali yanzo yaitenziani wakati rendao yao engwe kabati hawa ya siasa maksusu ilo harma yansi wa Komori ngo makini wa Komori ngo nao zengao President Zali afanya harma yansi ino yabo kwa tina ushangavu wa hele 26 ngo harima utwalia ujua ingadoka usherehije yesherehio vatinoka rinja harima msakado nini iyo kwatiho yo wakomori kwati dakoro wala kanoka dakoro na roho hamali zifeshi warumaze n'ubizo bono ngabo mva wasati na wakadimo ni honese bono ensiatu ino tsikao yo maksusu amande namda usijwao edunia pia ibaki haruma o wale umu wendo nizo eno sikunga tusivoja vanya tayo haina usiku hunu Mwenyezi Mungu ngusiso wale hambabi iyo mengoni mwaze shukrani ze bahati kao de raisi oi Mwenyezi Mungu yamnikazo engwe amanzo wa Komoro wakemaki waishilie wadunge izo kao ndo zifanishi hao watikiriwa shangaziwa watikiriwa hadaro haina mwahauza mbalubana haina mwahanga atigojo shangaziwa usiku fulani ujoroha usiku uja wandoa jundu harimo makinifu ewe umakinifu na ubaki usulimo wa Komoro umakinifu no elewe ukana Komori ngiyo harima uzade hauko wale unu edongo rejedi moni kauti hamali namna ulio harimazi msizonzi pia Mwenyezi Mungu muranzo ojumaze ngozi ngwe no alawe ngoza hele 26 namna ikao insia hatu ngejonzi yani hemendeleo hautanziani ya konferensi ya Paris harimanti mchashi yawe kama abenti haukando wale ujoroa ngwe yabo yonele suala na kahanzani nilitekeleze nrudini urejeze ukawa ni wende wachawansa unuzi se namna lijihudumu ne le 26 ngali hudumlo ngali junja nziani sha nganjo ile kanga siharuma wali kao wale huo yone priority do na chef de l'etat do kao wa Komori wake wanono wa Komori wala watijihunde haruma wale uno babu ngojuba bidia imendeleo usoni ya hinsi hapa ngo yabo haukaza kifu ngamdeje hivyo taju hangu wazamba ngambi ka ikaida ula walikubalia rijore geza ishiri hinda ifanya kwa leba plahatu sikanga ngambi kwa wananyasi kaundo wahaja uwishiao kwa deto amba mirogoje namna kao wakahu mahajuzi kwa wakao wajowaro hawatao wendezao unsi lomaha wajujajalo manogo wamjo kao katulonu wahara waniso zambarangu jana waniso njaharara ewa pashie ewa dungeze videti watao
wono na kumbe kwa naure ndo ngo kwa naure ndo ngo katika wanu kwa leo kana ewajo nafasi no hele bavido kwa dajo wa nafasi ngamuhambio kasile bavula hatu kalijajo wa nafasi usufamadi kweli ngo todona kaundi mwana wa Hassan Hamadi wo mwindi hakabu mahajuzi kajafanya hida hajuha hadungwe videti nzaye haruhaileza ngoya watikazana baka haja wanaanya wanungu wajuji wajubaki halumeme ndeleo wabaki hano ikakwanaka utahigani kwa nurongoa kwa nahamba ngo ibo kedi mabo namba kayende fiefu ya handania president marhaba waangalizi watukufu wa shabaka ya internet ya marhaba nyuti pia mtoka uridunga harmaiza habari zatu zamor zentosa za Kiislamu limnikanizo ntosa na salamu juyan na ngaromba Mwenyezi Mungu mtukufika mpango uno mudungu ngayo hangayo na ni watulunga abahamu basharatan gamjo mudunga harmai esitiku ya hatu ya ezi habari zatu za komo ntosa na salamu juyan wa barakatillah.